Malamu atau ma'o e FFin, ko kore ke hufanga I he ngahi talwhatap ko tope, o ku whaawa o pamiheni ka ata mua e whainga maari e koni ke o atu ai homo polokalama ko ia ko e FATUFONUA fo'ou ai a whaafahau ko atu pamiheni I he wike ko tope. Kene ngope ko e ki whainga kuloloha no whainga I ko ia ke lava whai whetu taki telefoni ki tonga ko hinga ko tuu ko ia e networka I he dainimi ka ku ko tuipe mo mahino I ko tope tu unga ki ai. Ka hene pehe ku whawhiawhia whainga maari e koni ku I he laine PIVENI PIUKALA pe me tonga e ki ulawa ke ma whihoktaki ai ke whakahoko atu e tau proklama ke he auni. Whewheha ke PIVENI pa ku whewheha ke atongana he I he whewhini. Abi tol ko kole pege u fanga te pe fotapu. Tai pege mo ya tona fa ko e programa. Ko e tu po te mini mau lockdown. Ko ta programa ko si honda ta me de fai lockdown. Koi. Ko e tu te mini ko o fanga tanga te me ko to e fonwan. Nga wani ai ki virus ni Omicron. Tahu tu masuk kalau itu FATUFONUA, maka jauh yang siok, tapi minta maaf sih dan main. Koi. Aku kalau fakado mau kimakalo di sini, teman. Mone pito. Koe ngā koe ui ko si fok na te talanoa I he ki talanoa I he ngahi ta whaaki kehe I he ta whaaki koe ni pala parema koe nu hoko ke tau interneti kai ki mua fok ke ta au ki ai ke ta te foki ki ai o hoko atu me ai koe ngahi e ria mahu ingai o ku whaamu pe ke ta te ki talanoa ki ai koe meni I he kunau kore mai koe ngā koe no whi whanongo atu ke tuunga koe ia kui ai ai whakailo ko ia o ni ihe kau wharearea ko ia candidate wharearea ai a koe pe matunga ko kui ai poate e kakai na nau tohi mā kore mai nau ki whia ilo ki ai ka koe tuunga ko kui ai koe e tau ai Omicron I he aho ni whoke ponga ne huni na e whai ai press conference ko na whakaha ai e he paremia pa mai minister mo ui au ku toko ono nima he tani. Mina ina tolu wha ane afi ku me riunga ua hiki hake ono nima. Pea koe amanakia e alu ia to e lahi angi ai. Ka koe ngai ni koe ke fu maulelei pe ku ai au mahino pe I he mauwhanonga me murini. Mahalo koe whika ulere ki olunga ka koe pehe koe kua hataha fuu. Awe ke ICU mga he tuunga whatu tamaki o ko tui mahalo o koe ki aha mea pehe, koe haho o wakai atu ki ai I he tuunga ko koe toko ono nima koe ni. Iyo, o ke lahi pe mea koe ke mama, Koe. o whatatau ke o mea o mai, tuku mai, Koe. Koe mea breno o mahina mai ke kati. O ko wa o toko ono wha. Ka koe kahatoa ka upuke no ia. Koe. Koe kakai na o skuntu o ua. O kege ripoti mai hataha ia he ka upuke no ia ko hataha na kege huku. Sai, wakia. Koe ua. O kege ke taramai au, ko katoa ai ka positive ko ni o kege asma kahai au ke pehe ke asio kupuke ke kwa fanga Koi ko me ko se hu ia le vai ke tai mini ko ha ai ultimate purpose o lockdown ni ko haka makatuunga o lockdown he ko meno asi mai fanya kai mana tu so ko context ni da o na fam o mahino ko pesete valungo fu tupu tra he fonwani au ke fa fala la bela do ke informo seka
Ko lockdown ya ko ni affect to la kahaya ko ni informal sector. Informal sector fa ina ko ni wo ke ta o mau mai na o to kai. Fa ka o ma wa na o fa ho. Wo gi u ta o mai na o to na fa ka. Ko lockdown ya ko ni. O sai ke ka fa preanga ya. To e foi dimension ni ha to ko fa to ke consider. Ko nai private sector. E vahe pe na ko nga we ka man to private sector PIVENI la he profit basis. O wai na fa more, o wai vahe, ka wai income o na generate. Ko ne to na ko ni swa ko au pito na ni to kasi he. Na private sector he ko. Te ko pa ke na fa vahe na to na ko nga we. Kau dah income yo hao. Pues, ego go sio ke ke ma opo ngai whakau tane kai ke tuanga ka ngā whakau ki mua. Ko me ko rawa sio ki ai. Na eleki ko me whare pureanga. Na o asi mai ta indication na ga palania. Ka a well thought out plan. They are only reactive. Of now reactive in autoria can situation on a daily basis. Koi. Koi. So ko ni ka pa na palani. In the last couple of years, for going na fire lockdown. So lockdown mai maase wafe wanwa. Ko kamata lockdown ni na right on the stages. Na ya na FATUFONUA na o vai la si de ja na o vaccine. De ja vaccine. Koi. I go experience wa na to room na address na approach na ke he ya. Wa ya wa ke delta. Ke he vaccine. I go ta mai go Omicron ni foi level of stage o virus ta taupe. O ko ke pe ko ai mai ko ang mai no ko to fa tonte. Ang mai no yang fa ta no mai. Ai ko o se COVID o se delta ko Omicron ni. Koi. Ai ko ke hui o malava ke yai pe COVID ke yai mo delta ke yai mo Omicron all at the same time. Peko progressive stages. So far, ko tala mai ko na specimen ko na already, yeah. Ko Omicron. Koi. Sai. Ko impact ka to na for stage to ko so far na ke be. Ko ha ko COVID ke ha vaccine. Ke he reaction ke he approach ke he ai ni impact. Mafuri ko delta ke he mono mono natula. Que my response kay. How going to Omicron okay? Kako siya mo ko ke response pure ana me ko ni. Hangin niya ko compound ka to be na approach fa ka to. I COVID delta Omicron. I am confusing and my take quite like a black. Pero ni fakaw. Na eu só dono over this year que now pen out que I foi plan. Eu pen yang ai whakau. Ka pare ha o mate tau ma COVID eta pota et MIQ. E fei tu go fire quarantine. Ko nga hime anu activate. Mai mem activate ko ha plan ke ka kai ko ha package ko ha whainga mea. Ke now address informal sector kama private sector. Ka ko nga ke fai to ni he comfort zone ka fa problema si vo 7. Koi. O va he pe ba mando ro si vo 7 ya. O si e driven aquí a profit of performance. Of what the tower and the private sector. Private sector, if you don't make money, you don't get paid. If you are unprotective, you're not gonna get anything. Kako kuya ngai sio hala hapai planeta au pe ke ai foi plan ke activate
kapau ke no fo pe ai virus he MIQ to poda e ke he dai mo ko transmit ai o se o ya ku active o dai mi ne tu tau fe tu ri ho ministry mo ngai kolo mo ngai district ke tu tau fe tu ri ono prevent I mafola mat. Rather than proactively prevent it, mitigate it, or to one I vai ficar na tu tau fe tu ri. Mona bito e piven ko ngai ak fai vakayat ke hetai nimi. Da manat fok piven ke time ko na kamata ko no fongi ko COVID na ulo be na ai foi time I male pre ngai ko osi na lere fumere ka so tia ki mala rapuna ai na ki drill kapau e ha ko ka fafoki mai ka COVID hata me murini he ka o atu ko ia pe a fraheka he lori pe mo frafe a aloi ki hotel tano a mo mea ta o se tu foki ai foi time ga pa ki nonga ai ko ne tu ko ni foki ko toki hu mai pene pranga fo ona na to kamata pe I November December January hoko mai ume ko ni fe pueri ben ko o hinga le re ia ko hinga ko kai ka palani ko hinga ko fetonge pre anga pe na pe ko ki ka wi hinga ko hinga he ko pe na to ton ke le re pe sistemia a potunga mo Io, quando voi da uno voi ai invoice. E me ko ministra da pe ni ku lo to. Majority ko ministra ko ni da na wi ai pe. Koi. E capaz de se eu falar solo que me ko ni. E ko foi isi o kape. Ko ha plan ke ako. I mean, o sei o twil. This is what we gonna activate kapag warang tau lockdown. Koi. Koi. Ko ha plan ke communication ni. Ko ha plan ke absolutely ko o sei ngo ko e tau faki for situation. Basically na ya na mitioka. Fa nga fakau ya ko ke plan ni. Se kapag de tau foki ta fakau. Na o sei o twil dia he. E me go ni siren ko tsunami. Koi. Sai utri. So ko toki hoko ko tsunami, e ka pere ha tamai na staka tama engineer ya Japan. Koi. E ko poini. It's a systematic failure. O ko yo hanga preme pure anga. O ko yo preme ka minister. Koi. It's a mindset, attitude and system failure. Ai kwa ngo si. O he ko pere ke mom tono no e oku papa de fata mai ko foi pente ni Koi. o fanau ia me foi mindset o te ke o hake kakai o mo ai fai tutuni ko foi mindset ke ha pe me ta kase mai me mo kase pe he mafai Koi. ko tu ma mafai ko he kapau de mo ma fatanga ina fata no pe ni se mau ke tau continuously improve mindset me whakaukau me tau standards. Pade mo whatonga I na whanua ko tau pe urotu ange mo civilize ange. Ko nau whai kutu ni marunga kakai. Ko ni marunga nau tole mo nau tino mo nau mawhai. Ka koe whanua ni talu pe tau kase mai. E ia ka mau inai kakai. He kono uinga ni taranteu o hinga ni whakarea so. O ilo pai na te whai ngai te nawa. O to halai. Ka ko hinga ni whakarea. O era kai mo wau te whai tūtuni ai pēi ki o le rei pē toko si. O kai ke te whakaukau inclusive growth. To ensure no one is left behind. O hinga ko te whakaukau ki tau ke limited pēia. He ko soge ko osco lockdown to outcry ko kakai se go ki ka mo harato mo to kon so ta mai pura o te mau mono te tapanga te au he ho mo pila wila Koi. so na te ke na to fa ka the majority percent of no and more
fonoani o nau kei whakawhalala i subsistence economy in the informal sector. Kei ke whakaukoi whamega. Ai koe whai tū ni moe anga i sia koe ke na fo tū e no fo pe pise te wanoa. E pise te wanoa ko ngā whaprea. E pise te wanoa ko ai pe koe o kunau sai pe nau tolu. Koi. Moni apito ai whatala noa kuku ke whahoko au kenga he koe mea ia whoki hoko he tainimi pa koe ne trek yang o lo angi e tau whia mai koe ni moe ai mo lo lahi koe ai kahi palopare ma koe hoko o ne toi mama mai ia ai wakai e tu koe ai kakai ke mea hoko koe ke he tau sistemi pe moe ngawe koe ni he koe whihui mahu inga whokia pe koe usio i who wakai koe ke he taimi koe whai ai whakatala noa ki he ngahi kakai koe ni kau expert he ngahi malai ke kawai me whatala noa ka kong mo whatala noa be mo tolu he fo i nota pe me o tatau pe ia pa kawai be pare mia na taim koe na whatala noa pre angana na tautou mention e whakau ko ia ke no one left behind he koe pa koe whehu ia ko whehu i mau pe pe to tonu ke whehu i mau pe koe mea koe whai koe he pre anga i he issue koe ni koe ko Omicron, ko COVID-19, ko interest ahai o kuna whakahoko. Ko wa o magoni ke tamai taimi kun tau tala noa i ki he interneti. Ko whehu ilahi au tonu ke whehu i maupe he ngahi. Mea po ko tu ko ni ko interest ahai o whai he tainimi. Hangai ko ke tala mai, pese te wanoa i au me whakawhalala i ngā pre anga. Pese te walu noa i au tuku noa. Pea ko mea i au hoko he tainimi he tau whetu taki interneti. Ko hai o lava o interneti mai ki murini he tainimi, ko ki pese pe mahalo ni ma pe hango fulu, ko e toanga ere wai kakai pese tia hima noa pe fiha. Hala ke na ulama na tau internet he aho ni e waono pe wanim. Ai rewa ku whehu i ai ko o ha rewa left behind ni a ke ua left behind hanta ha i he tuunga ko ia e piveni ho whakau kau ki ai. O ia. Kagu moja kita mahino ya okurea kipe kaka vane ke fata no pe solo ke ta te sao ke fala yan ko isi u foke ko ni na ku fa ke na fa area ja we time campaign ni solo ai fainga ka ko ke taulava o drive I feel for constituency ka fa party ta ya havi soni ke nao mai o tala no he national interest. Koi. So we fa fa ko winga ko tau ko shela o sistemi. Mana doi tau be ko hanga ko mai fonua te sangi na lotu mo na. Oku kabau na fil fa constituency o ku ai fa part. He kono hinga ni solo. Ke iai hawhainga visone, ke ne hai aki hawhainga purpose poko lau maari e poko tau mua, o taimi kou fōmua hapure anga. O ai kou lau, kai peke u premia uia kau e premia mo ni kau misahe fo siu ko inye solo. Koi. He o tono no ga toa anga i pio ke tau whai tūtūni. E kuanga whakafua pe a aku. Kako winga, it was to be expected. Na ko os amana peo kiai. He te mulava peo tala. O ku kaia hame eke ne tataki aki. O toki uri eki pe. O ku hae mea koko te whahinga koko o te mautufa. Tako na wala pe na tuha una whena kaya o te whekau ke na o mai. O tau te helai e tau tau. Aia ko kuhingau. Ne kaia havi sone a ke ne tataki. He koe mea ko tope, ko whai tutuni ko tope o hano whainga ka. Kakapau e kai ke timan he rita, ke maolunga ai lelea kakai. E kai ke rawa whanua au e, o unu. O whina e au e pureanga. O whina raha e pureanga. O ilo pia o ke ilo wahu tau me ke pureanga koe ni. Kau, kai te o au hame ko ulau kai ke uhanau. Pero ko ba de fatonga le tale ta programa. Na ta no fotau e foi. Ai tiros foi
foi principal pa fanga vision ni la malanga ki fonwa Koi. nei da no sta fa foi tangaka pe o se ma tamaka o se ma tamalot se ma tamaha Koi. ya na utui o se ma foi vision o ku ne o mai interest ka kai ko national interest of la momo Koi. e fa o fa bi do pe ko fa fa ya ka kai ko te fa fa ya ka fa tu ko una pe ko fa no structure be ko hanga ko glau na wo campaign be na ki turi ki pe Koi. so okay asi pe pe na tu la pe ya o so no ba ta ngo tu fa ave wai na ave silin ke ka fa FATUFONUA ave le ka fa FATUFONUA ke ka me pe ko na wanga ke na campaign ke na tau fobe ka me ka fa be tu fa an be na fa nga fa ngata pe ko ya limited identity wa Koi. so compounded ke para maya Moni apito o moni apito ai whakaukau pe ko tu i wakai ko ki ai to loloto ange ko ta fa apolo kalama ki ai piveni i he taimi ko to pe ta tala no he sistemi pe ko tu ke to whakaongo mai whakaukau ta tau pe heni o ko kai ke whai hana tuku aki e pare mia pe mo e pure anga ko ni i he taimi o whahoko ai polo kalama o ta me nofo pe polo kalama ia o whaka mamafa i he sino ko te loloto ange ko sistemi ko ia o fia ma ko ke fai mea i hono whalere i pa ku ta kamata mai foke ta tala noa i he COVID-19 i he Omicron ko inga he ko ia o lotonga hoko i tonga ko alaki o toko ono wha ono ni maa ke toko taha ko ia ko o si recover ko nga foke ia o fai kia e whehu ia ko ti e te lolo ato e tala noa ko mea ia ku whakahoware ko whakaha ko toko ono ni mai ko ono ni ma ko ni ko tu ke he whanau pe ko tonga ko kai lalahi una o si huhu ua tausi na tole ua o na tolu ma ko ni te ke ia hataha na te ke huhu e ma pe ko tui ko nga foke taha e tala mai potunga mo ui ko uhinga ia ko kia hataha e tu unga whatu ta make e ICU ko nga kuna o si huhu ua pe to ma ape to mai ko e mahaki ki ai ka heke ke ute fu alu ke ta fa aki ko ia ka ko ta hoko mai ni he ta tala noa ko i he ngahi mata vai ko ia hoko e kai hapalani ko ri ekipe ko na ko ke fa hoko mai hange ko tufa ko na ngahi tala mu ko ngahi fa nongo ke me taimi ko to ape pe ko mai ni ko fa to nga i piven ko o feina e pare mia pa mo pure anga me ka minista ko effort lahi apito na fai i he press conference na asi mai o fai tala noa pe neongo o kuiai me toton ke fehu ke te malo hiang he ka fai ngongo ke te kina tol ka kunga ka kuna make effort he me aho ko toa ko fu time lahi kuna mai o fai fatala noa ke kakai ko inga ke fai fe mahino aki i he ngahi tafa aki neongo tatala noa tau he ngahi turiki koni hanga ke fetu taki ka ko hoko atu me he ni ka pahe kai ke whakalere e sistemi pimen ko hae tu unga te tau ai te tau alu hange tau ki alu handicap pe heni pe Io, la money for the rule of thumb is 80-20%. E quando money go wasted. Uhinga pe, uhinga po tau fe so te ko te fare de leite. Uhinga pe tau fe que improve the system. Que ne remove que ne faci prevent I wastage. Poinia. Function per system here with that inefficiency pe toko lahi ange ke kai left behind here. Huna foko e tautanoa e whakataranoa he sistemi. He koe whonga pēia te taulava o ensure that no one is left behind kono ai sistemi ke efficient, continuously improve. Tau mahi noa ka muto wana nofa muri o mea ko toa pe o hawheturi o alu pe taimia ma te toi improve ange efficiency o sisi me go mau ne kamatana i feki ata o kapai ka fia alwa tu pe ko te toi vave but o hinga ya la mari o sistemi o we must embrace a whakaukau ko a continuous improvement ako hinga fo grave fo ka
solo ko me na pe foki ta unda me ko fi fa foki be ta foki me ke covid do me lockdown ko yo os imagino ga uya ko i lota fonua a covid ya mate internet ya ko te lava fa contract tracing ya so ko me fa hele tio a ni ai ko a fi hai e a ho tata a un fu ko tala india ki ka kai na fa kala a ho tolu a ho fa a nima ta mo ka kai na konteki mo ka kai tala india ke na report mai I do you in your right mind realistically think that after mola the taulava of content or control what was I guess yo flaite so meneta na do don't que ta realistic he ta analyze a situation ko omicron ko foi ko me ego ko nai au pena toki asma pe la mahina ko ai pe puria te covid puria te ai te oda ko omicron ko fa matala ngo ko na ko ma we au omicron yo va venir en mafola but provide very little risk. Very small risk. So, opuvave ne mafola ka si riskia. Sai. Ka tole wa ko pene pure anga ko o si tosi wa ke pesete hi valo. Tosi wa pesete valo. Así es solo. Que hago con el que te voy a leer lo caudia. Kapau o sia uya ki ai mandui ko yo era tuane ka kaya ke na nga we na livelihood hai ama no fa half mai na do mi ta he meremo o ma tu ku ta na ma se kai ai ana mi sa le na ma te na to ta hi o kai ni va ba do mate moko ai ta de poco va a ver o maya tu uta para música you can't save life by cutting the livelihood the livelihood o con no que informal sector que más que contexto o usamos así digamos americano que secondo me qualche toyo hata di uta to ni fuma yo que hay they are all operate in industrial area industrial Inai ko tonga mio ke fala la pia e o ki uka o mai ko te lere ko hala hi to mo fa ta wa fo manyo ke mo ne ko che do natura da o gai ko ke na natura saving no to ne o me wa be ka mo fa pre na no ko ke na natura saving e na Pues uno cambia por mí, porque tú se te va no for falala. Without any clear clarity, hafaina clarity on hapalani, en hablaba yo. Kachiao, kapau was huhu. Tola hita, so tu que han pe cabre ka que na ka huhu. Ko kau puke ko kau faina pe gosio. Pues uno que fai lo cauni. Ko me ta he ko no fa si ko jai ka ko te uria pe ta ma ko na ho su ai ko hu ya sai fa fo tu ya ka ko fa do ku fu ya po fa ku fu ko na amana ka kita hu e ga ine aga o tu fa ke ma ki o tu fa ke ma ko ye ko tu le va ko ya ko ye o no sai ko kai hu te tau pay attention leva que hay imagino algo cuina pues huya le provide for fake reality pues tai huya o capaz puke las capaz calle puke ubicaba vaya pa uy o imagino de calle
pay attention to gay at doing. Ko hu ka ta hu ha me ko ni so ko spread be me ko na ka hu. Ka ke yo mai be at po nga we ta mai mo hu mo. Spread be ka kai ko si hu. Ta ko no no te tu fa te mahaki. Koye mo tu fa ki be ka kai be hu. Tu fa ki be ka kai be ko si hu. Ai ko si o te te u hinga le ai lockdown ni be mo hu. Koe mea na ane uhu na hoa pongpong e honi na fitu taki mai kau taha ngongo koe staff in New Zealand o mau fai eke mai ko na ufia mau peke clarify ange ai tuunga ko kia tonga ko ha huinga ku mapuna wawe ai mahakimi ai batange ko fehui ko mula po tali New Zealand he ku o wawe pe mafola da mahaki ko palapare mai ai tonga palapare mafoke tau communication ko nga haku e tua ia nga ue ko patunga mo ui ki hono trace holo ko kakai he na movement holo ko kakai me pa fe ma fo kakai ke na nga unu fe ma na dolo ma hamata ika ke na kai po ha fa nga me a o ki ut po ha fo fa nga me te na nga unu ai ke na se vai a ka kone to fo ko ya pa pare ma pa pe he fo ke to la hi ai piven ko communication ko ki me si ka fu me Allah ye ne talo ne tau kore ke pure anga na kutohi ki he pare mia kore ki ai ke ne o mai ange ha uhinga ko ha uhinga o kai ke na uhangai o fotu ha me he tainimi talo e moto ai ke polo fotu fa taimi ha internet ke lava ngau ake fetu taki toki ngau ai fiber optic pa tok foki ki ai kai fotu ha me be he fa taimi ko nga he ku talamai bag mo ni fok holau ho talamai he ose mahina ko e tu ko ta ni mi na ta mai a wanoa ko mahina ni ai a ko e aho ne wao no ni ke ga internet ai ko te tanak me a ngo fulu a ye toluon o ka pa ya o ke ai kulava o hoko internet ko fe ta na o mai he ni New Zealand ki ane u ka ko ai o pe he ka pa ore ba ko o sitongana ai Omicron o te uhinga nai hono ta ofi ai kakai ko ni kakai tonga na ufi foki atu pe ko taimi ke na foki atu a ke na tolu ko na ko si o ke ki todon ke te fai fu fa e ia ko pesete te au na fai ko si loton na pe tongana ai Omicron ya ko ha o kai ki ai ko ia e solo ko ia ngata hele o si i tongani o ku ke ha ne fahinga effect ana ia ke pe ke o ti mai wa ta ha we ICU kono hinga ko ane ko fa ta no ka pa una Ukraine ko sufu e pesete ko hanga ni fo ko solo ka una ka wa we he kai tu i kai fe mari he studo ni ko ka te fito ka strange ko fisi se ko lava ka o tu i na usu ke te ha o strange ia feitu o saya ka bona te strange tu New Zealand ka bona de New Zealand mo he great pe a family ne ko o mai ko me ngai feitu muri o no fo hotel no fo motel ko tari ko ha o alo no me mahina ka hawa ko faina anxiety faina tai pau ko ya ho ha ko ya si la fo ka wa ya ko hoko ko ya tsunami ai pa ko ne ya koe hange koe kumo labe iloi koe polokalama koe ni o kuma polokalama telefoni pepe mo piveni pe mi tonga ga ona mo alu koe ngahe koe nama os ilobe e ai pe samuhea he talanoa e motu koe ngahe koe line telefoni foki mo ilo e oange pe line telefoni ke taha koe ngā ke ne talanoa ai ha foi minite fiha pe ai hangarewa he kaunga au e koe kuna hoko koe fitu takio ki tu usi line ko ya ka ate whainga maria ki hata kana masio pe ki ai i te kamata proklama ka pau e motu ai line telefoni whakangata mai ki nau tolu ko kuna whahoko pe ke ki taimi pe ai ko ngā he te pau pe kene te whenga i mai kene tā i mai ko ngā ke te hoko atu pe ai proklama
i he ahoni, i he tuunga kone o ku whahauka e proklama pe mo ia. Ka e wat peki fo i whasikoni, ko ngā ke tau taritari aki, ko ngā ka e whahoko mai ai ka tau taritari aki kia piveni, ko ngā ke lava ke te hu mai ne call, ke lava kau te whinga ki ai ke mate connect, ko ngā ke hoko atu aki e tau proklama. Paire oe funa, hamonga, o putaka whaka, nalonga taa, te utanga soa, i e ukulonga, tangi ono yonga e katalaka, utanga Sai ko tui ko koini ku te mau pelai ne. E piveni na tangata foki he konga koini i he o atu koe ki nau tolu ko ia pe me muri pe ko taini totonu ke whakehirianga ngahi tuunga koini o kumo iai tonga nā pe a totonu ke whakau ka wai pe ngā ke whafoki atua ki nau tolu ko ngā he koina ku osi tonga na pe ai vailasi. O hara ko whaalawe au heni ki mua. Ko me koe nau au e whaago po ngasi. Ia mo e tsunami. Ko e whamanatu mai a whonoani mo kautake whonoani. O kui koe COVID-19 ai haranga mate. Piveni ka urewen ka toki wakai ange he koe ke fuongo mai. Ke toki wakai ange na ku Doi hane toi whahinga tuanga taha e toi ki iongo le rei mai. Pivena kuongo atu? Au kuongo peko ki iongo le e si mai. Okay. Yeah. Yeah.
taimi toi miniti e wanoa ki hoko ko ia ai. Ono whamalo atu ki mo tolu mo kei no whamai mo kau mai i he proklama ko ia whatufonua fo ne ongo o ku motu ai whetu taki ki tonga na e lava whai whioktaki pe mo piveni pe ne whahoko mai be ke tau ki taimi pe ka ne te hanga o whahui ai ka ati ko ngā ke ne te whenga ke ne te tai mai ke ngā ke hoko atu aki ai ko ngā wha osiko i e tau proklama ka pau kai ke aha mea whawawawe te ke alu ki ai o ku mau ki taitari mai pe ko ngā kuma te whenga pe ke hoko ai proklama ka ngā ke kakato ai ko ngā honoa ko ngā wha osiko i e te tau alu ki ai he proklama ki mua ke tau mawa ai ko ia i he ahoni pe aku o atu ai ki whahiva koe ni ke tau taitari aki ki he ko ngā honoa. Siamo asi ahunia ita batu utara aku nefana ngapi alana kene matakan kau inumia emamahi oita efia mamatu tatapote uhewahi imana ongo kikulatu Isa teu halutu gato hainai Kene lava Kene whakawhi e mari e ai Loko whanu e hoha Na amo sene lahi e ikai pe kene lava Kene ome whea whia utai I kuko e la imata Alua, alua tahine Tau mai ako haratue Alua no ke fienari e te Koke me te mate kuhafa aku I te kae Eu whanonga tarano I he matangi taunga Ko ika I te utu I ka hane te hausi o aka Roki a whao I raka aku I kai ko halauna Si ala kata e a whaisi a kawapi masiva Ikulau na te kina asi e te amanaki O ke kona o ke vete ki e tanga I palani Na muri pare a pe
aku ia te koe. Toki vete mate ku awha aku ia te koe. Koe hiwa whangau ngata awhukia a pote mani kau fusi a toloa whili mohala pe he whoki ki a nai matawesi kuna watu ai hiwa ko ia ka halani e mahina mo tau kei taitari ai ki o ngā ki ha telefoni mai ki he hoko atu e tau konga wā pe mo PIVENI PIUKALA mo manatu i pe ko e tau whetu utaki mo tonga o ku i kai ke fulerei pe a ku na ulawa o tā i ke ai pe a ku kai ke fuongo lerei pe a ku mawhenga pe ke whahoko tā me tonga ka lava o hoko atu a ke tau konga wa atu mahalo e whai whasi ko ni pa i kai te o se whai whasi ko ni te kai ke lava o whai whetu taki te whenga pe ke ai na aongo lerei ai whetu taki mea ke lava ke whaose a ke tau proklama. Kuongo atu PIVENI ai mea kuongo re lahet kati koe ke lava hoko atu ake ta proklama konga hanoa. Ia. Koe mea mon fuke nei nei lava na lava mai ni ai. Koe ulko os i heri ai Omicron ia. Ai o koe ke ton ke te tukai me pure ana ke whafoki mai. E sika kai ne nau stranded i fisi. Ai tau te whita ka me koe fisi. Ta hange roa whaina rau na nau stranded i Nusila. Koe mea oku mahino koe kia te au. Oku i kai te fu whisky whewhea Omicron kia. I he teita koe o sa me nai koe ko fisia ko si life fisia na lockdown ni na ke Koi ai na was the but they do not to move on with life ko ngane fo ko hina ko na tai para ni ko na la yo mateu ki foi scenario ko ni koi amata fra va mama ni ko ka to ngani Koe mea mai nau to nā uloto nā whaka amu ke ako e kautaki pa moe whanua nia i e solo ke ulawe ki he tsunami pa moe volcaniki. Koi. Ke au, he osi koe ai mea koe anai hoko. Koe mea pina nei hoko wata mai, ai mahu inga ke ako a kautaki, ke ako moe kakai whanua ni. O kukai koe COVID ipe, ai mate anga i tangata. Koi. He koe fuku,
ko ina na huongo ya butau ya hame na faka ko ke omai ke omai kakai fononi hame na fa na fa ko ne tau pe ko vidi ko hame ha tsunami de ne to o ya ka fa au fonua Koi. ne pe anga ko fa ke kitiu ko ni na fa he pure anga ke kakai ko ni o ku lesi behind him fonua ko la ko foi se kaule na amanaki e ha o mo tsunami ko ni Koi. ke na hanga whatoanga o nau na tua o tua pe taha pure kia. Mona. O au ke mate, o tua pe taha pure kia. Kane kai ke utui ki hono tā puni pe o e pōta ko solusinia ke issue e. Nā whawhai au bitau e ki kainga kona nei e staka i fisi. Tau de fita o mai o nofo ho te mai ki fisi. Koe o sang kone heko meko ku mahino ko ka te au. O sang koe fu tsunami na e lege kaha kotoa. Au ke kau whai ke kau au ke kau ho e au ke whare tui na nau. Nai nau whawhihua katoa pehe he hala he fu. Ai uhinga koe mea na amanase o te na wako ai. Koe mate o he pot kotoa pehe. Koi. Ka mo ha whanga maari e mai whamiri koe o kuna uhohoi mai ko nau mai whamiri ke nau o mai. Eke o sia koe au kei whai pelo ka ia. Whaahonga re pede au koe iwe he pure anga mo pure ngai moi. Nā he tangu o migua ni ro te whanua. Kai ha mea ne ka mai o kuie pōtā e mai kiu. O ware pe au tā mai tau tū tau veturi ane moe. Tā moe o migua ni te tau lama. Tā kai ke ngatai. E so whakaukau ne mea koe ni te wang whewhe whakaukau. Koi. Lau ka mata pe tala mai e mupai e. E ka pe koe mau ke isi toko whe kolo mau e ke isi. Tala mai o e tala ia. O ngā koe e whika whaka metikare. Koi. Ngai uhinga e koe ke uhinga le le ia kao. Sai. Koe ne mawhola pe koe ke isi kamata lewa tala mai koe ke isi o ko vaini ko mea. Kama ne rege waktala mai pe waka aho. Koi. Ko mata hau o kua i o ke isi. Ka whakalala kakai. Koi. Tai ni si pe ko toki mo frere ka kuina ai tengo ke ha paladi e whakakaukau loloto i issue. Toki wi ekite. Koi. Ke au o ku unacceptable ia. Ia whainga tunga wha professionale. Ke au ke whainga leo lo koni. E whai tūtoni. Ka weo, anga e whakaukau e ka aku. Koi. Mo ne apito o e piveni. Mo ne apito e whakatala noa ko ku ke whai. He koe mea ia ku whai e kia wakai atu ko he tainimi. Pe mei murini ko ngā o tau whenga ko tau pe whoki ke o pōpō e toko lahi taha e kakai una o pōpō pe kakai ia ki ha pureanga pe e humai o whahoko pa una o pōpō pina toke pureanga koe ni kai he taim ta tau pe he kai ke lawa ia ke tau kui ko toa pe kai tukuange pe koe ha pe mea koko o kulere ai he o koe ke pehe mo ui ku pau pe ke tau talanoa ke ngai mea koko he koe ne kwangai koe ke wha talanoa ke ki mua he tapa poloka la ma ka ngoto e waka koe mate kotoa u tau heka fuwaka ko ia pa ka pau e ke pehe e ngoto pe pehe e mate pe ka whare area ka mo i ko ne tu ulu pe fuwaka ki kristai ko alu kotoa pe ai pe no hinga ia ma inga i ke tau talanoa ke ngai issue ko ni fai ke talanoa pa mo ne apito ko ngai konga kona ke o mai ngai ko no ke tala e kolo ai e mate interneti ke tuai e ngā ue ke whetu taki holo pe te fufu mo kolo pe ni ala tu ko la hi ko o se ngahi lai o aho ia o se aho ia fia
tok tala mai en ko vai ni ko pili ko sopu pe kon te ka mai mga hikolofo o tala mai ko nga ku toki ha ka ke kakai ta ko ku o ku puke pe kakai ho tau ta fa aki ka ke tau ilo ka ko tu nga me ai ke fa ha ko me ai ko nga ke hoko atu pe mo tu nga ko o ku tau fononga tu ai I he ta fa aki ko ia ko hareva piveni ho wakai ke tu nga ko ni I he vai lasi ko ni o ku ke tui alu ia ke te lahi au pito ni tu ko ai tongan ha ko na ko au ia ki baba o he tai ni Kono monia na ia ko ako whakaukaua pia solo. Ko o sai he ponga mo ia ho nau whatongia. Ono vaccinate ka kai ka if what they believe so. Ko meno mai no te au o ka ke na na toria o team marketing mo identify with clarity I way forward. Ka ade whakaukau ni so. Ai ko lahi tau awe ke machine kind approach. Ko approach purangi mua ke tau I ko COVID. Ko tanga hala ke ni kiwa COVID. Ko lo tau kai ke ni kiwa COVID. Ta alma vaccine. Ai ko foi solution ne tolu. O se ko na ro do ko foi solution ma awe. Koi. Ai tau pe whakamore lahi whanuani. Waki ko lo tau kai hua. Ko tanwala tolu ko vaccinate. Koi. O se ko na na to I ko fe ko tolu ko ni ko nai to ko ni he lau. Tau ade ka ko se ke tu ko pra ko ni. Ale lockdown, ale vaccinate, ale mo test, ale ko buna ko kai strategically kai na ora wa si te ko ko fare. Os vaccinate for no ania. Dei ka to mai ko omni ko de to mate. Let us live with it. I foi honesty go ya de kai if they want que now responsible que porque now tocan que de way now tocan que let them continue working for their livelihood. Ko hinga go a Google ko se te val no informo secta ya ko to ka ya formal. Ko u me ko tocan que solo. For a mama lai, the tao de ko hu ko de ka je hu. I worldwide statistics. Ko test risk o que se peta. Ko fis. Toko me mi toko val mano na puke. Mi toko val na mate. Una complication que heia. Ka ko tao ya ke hana iro ye solo. E fu tau e wa manda lo tau ni to mate to ko fano ha ke putu to mi a go dobe na kolo ko ina tu mai as ko mate o ku pot ko dobe ko la sia ko ni o pese te o ma u pe ko mate ko pese te pe ta ai sai to ke mate ai pata ha toria o loka fonua yo te nau te whai na tohamea. Ko te whai te I wish puse te ka. Ke hana ka ke make sense. Hawe, o toi mana lo tu ilahi e kau mea wanda na stranded difisi e whanwani. Ke fwoi ni fia pe he ke o mai ki nau tolu. Koe tāna tō koe te he koe. Ai ki tau pehe tau pai locking us. Koe te me tama koe nei alko tanu whitare ni te taha. Taha o taha anu mahu whitare ni te. E kai tu me koe o skanu ia lalwhare ki o te. Kai te pehe ka aue foi yako koe, foi whekau koe. Moi foi whekau koe ta mai o kuhatoa. E COVID-free koe hana ko. O siro kai na to. E kai te heka. Koe. Ono tanu e whitare ni tima lo. E kakai koe. Wai nau totoke nau foki mai ko nau family. E foki mai ko nau ati.
Kia wa fu sio kita la hia. Bakati fu well for out. Ai na fai do ni. He uina go ni. O ku pese te pe taha. Talu pe kamata ko miti I mamani. Koi. O ka umate ku pese te ka puke pe taha umate. Ka ko fehu iwa ha uina fu I fia be for one. Ko for one to ta kiru pe. Ta po to ta kiru. Koi. Ka wa me ko lo moni o kwa ke puke ka to ta. Ka puke ka to ta kiru ni ko to ta ha be mate. Ka ko to ta ha me ko ya o to ta ha be mate ya ta ko to be he. Ai ko me mo ya wa me o fa la so fa kau ya. Ke ko kau ko ni na fu I fia pege mate. Se at the end ko pauge tau foka to be makapao mate. Koi. O ko me na ko lo tu solo ko na ko. Para ta ko ata hala. De kai ke fe alu kia. Ya, na o sio ke ko hala ko ata taulere na. Mo na pito ko tu fu ke dai ni mi e piveni pa ko tu o fo ke o ngatu ai proclama ko ni fa hoko ke fanongo ke ai ko nga ko le o ni ko nga ai fo ka pe mo tu ko ia e FATUFONUA fo o pe ko e to ko lahi a kakai I mulini ko na o si faka ka pe he ki na to o ma do nga ni ko ki ke si ta ko na o fongi he ta ko o si na fai vakai ke kakai ko mata ke nga uta kakai mo me ko asia ko ni ko no ni mai ko ni pe fia ko ni o ku desio kita ke kakai ko ke te fulo ko na wa pe kakai he ku nga ku lo fia ai palo pare mai a lo tonga o se mo nga fi mo tsunami hoko mai ni mo Omicron ki tonga pe ko tu ko hanga ko mana tu le pe press conference na eke he taha ki he minister mo wiki sai pikal ko ha ho vakai ki ka ha u fika wa ki pe mo COVID-19 be ko tale sai na no bin talang we have to learn to live with COVID-19 I tonga he ko se he ni ta wako ke ta wanga ke ta lava o mo ui pe mo COVID-19 I tonga ni kai foki pe me ko toa ia no molo he ngā we ko inga he ka ikai ko hoko atu ko ke ilo ia pe alu ki fe ko ngai fonua ko toa I mamani o ku kawa nusilani whakangata pe taimi ke whae lockdown ko tu ko taini mamadol he ni mau fiu he whae lockdown ki mua taini mia ku lere ke si Omicron nia te au tupu pe wange au tupu he aho ka koe pe te whaha lockdown nia ku o sia o huhu ke pese te balu noa ai nai whi mahi pure anga ko tonga na ku o pese tia balu hiva ai huhu ia he huhu ulaki mo e ua o se fulahi a pito ia ku o si totonu ke tawa daina kakaia O koe toi lo ia. Ya ke au ko me ko na uhinga fatanoa. Ai solution ni ke ya no clear purpose. Ai o ai have sapa sui me a ulere o alu lockdown di alu ko kulina ko o si mau de chile ke kakaia he second dose. Que au e de sute tuame fondua ke operate. Now advice pe kakai ke preventative measure. Move on. He monu ia tonga nia na to ya ko tolma wo bi hoa de tabai on office dia wo si life ke feel live mo lockdown ni na to lockdown na tonga se to ko ta vez o ta no more na to mo covid ko toka be ke ai ko sio negative ka de ka wa ko gawe it's a system e wala por ana ko io ala que foi ministry ko si ko me pinele na fita kai me ta wo e fa ngada ke na fa na to te ri dia na to muy pe state school pe koi ka ja we hange ko ame fa kau e me fe mai to nga ia they need the leader to make decisions in more o hange o
ko whaape kiau. Koe, tō whuketai ni mi piveni. Koe, hoko tu koe. Io, mai koe koe. Koe, tō whuketai ni mi e piveni he tawhaaki koe, aku mahino ngai tawhaaki koe, aku hange koe lau o ku lahi apita pe ngai tawhaaki he tau wakai atu koe ni ki he lere he tai ni mi. O ku whemo i kina, ko tio maha koe taimi whemo i kina tahaini o e pare mia mo kau minister kabineti he lahi e ngahi mea ko atu, alo atu e ngahi fu container ni mataha, mea ofa me hafu e ngahi mea ko o hoko i tongana e tai ni mi. Lere mo u press conference mo hafu e ngahi ngā, ko tui ko taimi whemo i kina tahaini o e pure anga, patatu whita ke kau taki, kau kei whia mau pe, ngahi ui ko whia mau ki nau tolu, ke nau whakaukau pe, te whapato ange ngai whaitutu ni, ko i ngā, ko tuunga ko ki a e whanua. Ko tūko ani i he interneti, ko tui whoki ku, me ko ta polokalama ko ni ku ta whahoko mau pe, ko o whoki mau pe ke interneti, ko i ngā he ko tui whoki awia i he ku whakaukau atu ke interneti, i he whetutaki whakawahapure anga, o ku i kai ke ai ha excuse ia ki he whanua, ke tuusi interneti o motu pe he o aloa o e a wen ke mahina o te ke ai pe ke ai ha whahinga mea ia ke lava e whanua o whoki ke o ngata tau whita ke launga kwa he private sector ko ngahi business i ko kakai me mea ko lahi ngahi mea o whakawhalala i tongana i he whetu utaki lahi kakai ia o totonu ke whae tae pa anga ki ai me hafua ke tokoni ki nau tolu he time whainga ta ako ni koe ke lava yang ko wawa o mo mea ke motu ai wheha ko takia ki ai ka koe konga ini o ko maari ia ko sio ko ki ai na ta wha polo kalama foki na ke wha matala ke fo i waea ko ni ke whaipa pa na ke tala noa foki ai na ke wha area ko ia ko ai ko ke o mai fo i palani tarifaki ko fo i mea whika ua ko mea whika ula ki fo ke whako tuu ha internet ke whai mo hoko i tātou he tainimi ke whai mo tau lava o e whanua o lue le rei. Peto ki whai rewa alu ki he palani koe koe pick upu. Ka koe ngā koe time koe na ta whaatala noa e ke pick up na ke pehe. Koe pick up koe ke hao me fisi ki wawau. Koe peset pe hongo fulu ia o i wawau o kwhai kia ngā. Koe peset te he wanoa ki tonga tapu. Even ka whai whai pick up koe ia kei palo parema pe ia. O te haweni mo kakai koe ni kau CEO mo hafua ku wha eke ko wakai ki ai, nau talanoa pe, whai mea tatau pe, furihi pe mata i whikau, ta mahi tama koe, koe pese te walu noa ia, pe hiwa noa kui tonga tapu kai, ka koku hinga ka koe whai whakau kau tatau pe he ne tuu koe ia. Ka koku sio koe tai ni mi e pivene, o koe pe ke, aia ko kuanga ko whafua he tai ni mi, o koe pe ke whia mau he pure anga ia, o koe pe ke aha palani e pure anga, ke whakahoko rewa interneti, ko mea pe tau tala mai, tau tari pe ke aha wanoa, pe ka ua tu ki ai, te aha ngai whi motu ia, o whia tui fisi, pe ko lalo tonga, pe ko whia ia, e tuku pe ngā ue ke lere, tau toki i hoko pe, i he taimi koe e kakato ai. O ku haho wakai ki ai. Pau ea he whakaukau whaware e solo. Tau ku hona moni, o ko whaamau ke timan ke kakai e mea koe. O ka koutu i pe koe mea pe fuke nia koe kai koe ke lava. Ai ngahi po kala maa ke kawa. O whawhihui e whakaukau. O ta po kala po sina o lava whamatalai le mkatuunga. Koe. He koe atakai mo kontekse at whonuani, atongani. Hei kai ke tau lava tautoria, function without satellite. Ko pau ke ai satellite ia kai toki lava o realizing ai benefiti o digital economy go tala noa i go ai makatu unga platform o internet. Kai ke lava ia ko e-government, e-learning, e-health, e-commerce. Hei kai lava ia i whakaukau gondo no whai pare miatu mene pure anga o kei polo pe. So we do not have the luxury of money that will flow around the Cape Polo. The amount of 50 million.
Ko foi ke polo ne va o tonga mo fisi ko foi kurania na mai he World Bank. Koi. Na he amau ni $5 million US dollars. Koi. Ko $5 million ko ya ko no million tonga ia. Ke to rei ha foi ke polo. Kene hanga o vitani foi ke polo ko ni o tonga le tai mini. Ko kau na o si lau ki mo o outdated ia. O si lite foi whakaukau ko e na ia i whakaukau pehe most likely motu mo uie. Ko foi motu ko ni waki motu algi wawau. Ana ko foi whakaukau e ko foi motu pe algo ko ki fisi ka haa algi wawau pa motu algi wawau algi fisi. Ko foi motu ko na o jo waki hoko motu lo ua. Toi motu ko ni toi motu lo ua. Aia, ko whakaukau ko e hataha ke ne toi continue he foi whakaukau ko e o pēa o kui ai e palapare malahi ai. Palapare ma kui e taula te tōsio ki ai. Ai te apau ke insist pe poea ko ni ke toi rei pe foi ke polo mi wawau. Solo. Foi ke polo ko ne rei me fisi ki ko te si ko na mai he kau taha ko na mea na whio me uango $2 million ai foi ke polo pe te ke kau katoa ngai niti ko ke foi ke operational foi ke polo. Ta was kala no da to ni mano million at least ke rei foi ke polo kon insiste pare mia mo ni ka ni di ha ko ni Hawaii. Ko sa ui pe o hinga lelei. Mana to ko o hinga redundancy ke taimi peheni. O koe ko hunga ke ose moto ni. Taimi ko moto ai. He ka pauna ai foi infrastructure ko na post mai he kasifiki. Koi. Pe minute ni mai moto ko ai ke bolo oni ai kasifiki. With the same lightness ko speed ko ke bolo na ni la vai ne ko. Ko never ko ki ongo ila hita solo. Tonga could have been demonstrating is kima money and we got complete connectivity. In fact, primary redundancy. I may hoko tonga niaga for more tolo. Quite the tau on top of my silence for technology. Kapau na tau te pinhe for you. Hame ko fata no go kimwa. Kapau e toi ai haka satellite e na ulawa o ngā ua ki taimini. Kai kete na umau na tole kai capacity ma kai speed ko koe na mau he foi satellite ko a kaswiki na to launch e wana tahiwa. E una na tole ai fai na teknologia o spot pimi e neanga e ne tensea e data me na foi satellites. Koi. Na ki fa mata fo ki mo ko no ke se fo ki ko teknologia ko ki mo ma fo teknologia ko na hui ngai hono tala no ai ni ko si o ha o price so ha o price ke anga yo e ono fa 10 times cheaper. Koi. Me he me ko ai ko lo tonga pe ina ka ta e market rate. So hui na ko okay slower internet dia ni ko ja ha ka ta ya e no pe o ai hanau pe no o tu ata e na satellite e tari ka moto FATUFONUA. Ka pa o ka ke na engage ke na pe for contract ko ki ha redundancy. Koi. Ko me na pe he TCC ka pamatala ka ko. Foi me ka pitch pe to no na pe he TCC. Ko na redundancy. Ako lo to so ke ai ke ngau ke polo ko TCC. Na ha lo allocate na ugi foi mega pitte to no go ya diniwa. Ka ko tai me ko na moto ke polo ko ke lava ki mega pitte to no go ya o lo cha fa ina me. Ka ko me o ke le ya niwa ya. Ka ko me ko ke allocate mai ha to FATUFONUA. A to ka ta sa de right ha na pe mu ko ke
Koe ke practically possible ia. O hinga koe nei, o mai e proposal me au na o mai na tole foi half a kik. Foi neka pitch e nima ngi au. Koe. I he price ko panga e ono fa. Koe mea koe nei panga e ono ngeo fa noa ono ngeo wa noa. Rotonga pei ko he TCC. Nei o mai na mauni ko sit mo kau taha ko ni ya ko panga ono fa. I he prepaid system. For the next 15 years. O loka tuai CEI for the next 15 years. Kai lava ke tau stay alert, wai for dedicated pen wifi e maatongan. Takolo tonga ko ke ngau pe ke polo. O ngau e krewa pen wifi ko ya ko no lonki mai, ono linki mai ngai automotive, the remote islands. Kau e mo new Pe ngau e krewa ya ko national redundancy can reduce the cost. A cost ki he kakai, ke consumer. Ka toa ngai whakaukau nei o hake kakai a mo ai. Ke ka whakaukau wani solo nau tautou whatala noa ke. Koe kau taha gua peitongan. TCC mo TCCL. Koe. Koe ero, kamu toko ne feitu koe ni o koe mo fu taua ke he pe TCC, taua ke he pe TCCL. Koe se hukma ko hau ne pei o fu taua. Pei e kakai. Se koe cost koe o fu taua. Mea ngau e koe, o kau taha koe nina e koe tonga na co-share pe, co-location. Koe ngā te maa ke kakai. Koe. Koe nā tā kaha fu taua, tau pei tau whakawarisi koe. Nā taha miliona ke fu taua e taha. Ka toa whamare ko o mai pro wahe ke unit ke price pay unit. Fua pe consumer. Whakafore wai ka pao kai taha pe fu taua. Eso. Koe. E te maa nge foki e. O hinga pe Kene tu. tau e mitande. Koe. Aia kone tu foki koe ni e piveni kone tu foki koe ni ku mahino au pito e whakaukau pe ku o e foki tui o ku koe mala e foki ku pe he talamai koe mala e ni o e pale mea ku o ku kau pe mo mala e koe ni ta wha koe ni he mala e na ea koai a wai pe mo ne ilo ki ai pe ku ti he ka ke fu mama o holo e ne whakaukau I he tawhaaki koe ni ka kuai e whakaukau fuki e taha. E lava, ko ngā ka fu i whaipa koe a tau tolu taki mai mei fisi o behe ni i hia. Whewhe ke awa fu i whaipa taha taki mai ma whai me opposite side. O a taki mei fisi, awea ka whaitu e taha taki mai mei ai. Ko ngā ka pae motu ka toa koe whai mei fisi pa hao pe whai ia koe. Hao whai he matau. Ka koe taki mai me he ma alu e taki mai me opposite side. Ko ngā ka lava ke time koe whai koe a wha, motu pe whai ki fisik, tau awhi da toke fwoi whai pa opti koe whai matau. Ko mea be taha ke taki ai he ata ko ngā kai ua te alu ia kristahi ko ngā kulahe motu. Ke ability teknologia. Koe. Te tāte ia ko mea katoa pe la mai ko nina kamata pe he waya. E alu katoa pe mea na waya outdoor wireless. Koe. Poinia ko neongo katoa umea ko ni. Na mo uhila solo. Na mo uhila outdoor wireless e waya uhila. E piven na whakaha he polkalama na whahoko e Samuel Fonua ma koe sea o e tonga ke polona e whakaha e whakaukau koe ni koe proposal koe na e whai he tonga ke polo mana na ke osi ki taranoa piki ai ki mua na e whakahoko he tonga ke polo ke pure anga na kai ke tāria he poate ai a kuiai e TTCL pe mo TCC. Na kai na tare na proposal ko ke whakahoko ko me mo Pacific ko inga fo ke na lotonga ia e kautaha na contract na tol mo ia o ku kawen he uhinga o ku whatau piko ia e pure anga
ke te Pacific tila ko ni fa Pacific ai area pau ko me Pacific oh okay Nga mo to fa kau. Foi tano ga na foi tano alo ia. O na o si kai ke. O masi te tukata alu foi de mo go ia. Oi ngari wale me. Oh, ai na kai ki ai ha o me pe he ia. Ko mo to mo to Papa kita wena ne sai fa mata ko ia ela na usai go ia go ni fu ko ke polo go ni. Ai go fo yo no muro da go no to ali va go Hawaii mo mea. Tonge que ai pe ko ha e de fa fo fu areva. Ki he o fo mo tu go ni mo ka pa na o fa more fo ke polo ke fai. E pango be o mai go sio solo ha go sio go ni. Está in fire press conference, eh? Kui. Hane kapau e sehu ia whakau. E au kuna harewa ta o li mai rewa. Ai gogo ki tau ngau whakaha. Ka kia au ia, ko e ki huata ki hia peu e kau whai o mai whakau. O e ke whapoitika rei. Kapau de nau tari le rei with clarity, with integrity. But me de remove from politiare. Me de remove a token ke he. Mo una token ke he ha ke una le sai tu ni. Kui. Hande ko fa mata ka pa ko una na o sia na kautaha. So ba fa mata me de me ba na. Pe ko kautaha na ma ki me ka pai pe to noa. Even to noa ko ya amount to nothing e motu ko. Te o fo motu lo ua. Ko poiti ko ka ke lava mai hunga ko ya sai mene ta de lava o ko nei te ki ko na auto ko ke kurita ia Kui. o kure ti mani ITU ko ka fa ma la hia telecommunication ti mani ITU ko service provider ko to pe pau ke ya na contingency plan at least percent e hongo full utilization Kui. percent hongo full utilization o kure ha na pick up kia o no winga ke tai ka motu ai na lava to mai ai ngahi esen communication ni pe ai ko minimum de na ai ko pese te ho ko me ko ai TCC mo TCC ra na ostaki ki kai wa tai mini ko ki ka ho fu but the interaction no ki kai wa Kui. ai ko ki kai wa ko me ka pai kia was. Kui. Pesete hongo fulu wa ke o ua meau. Ke talamai ko nau ki pesete tau noa ai ko ai ki me ka pite tau noa ai ko o apurisi ape ai lo te ko teita a niwa. Ko maka tu unga yo na ke na tare fo tu o pe o iloi iloi ese turi. Okay. Man, ya pango ya kaje. Oku go me abe na ku hala go me abe na ku hala ku whakamatala ka ku hanga no teiki me interview o pehe ko hinga na kai kitari i he poate ko ai TCC me TTCL pene behere wa e kana e hoko atu pe pure anga ia o whakahoko e area me Pacific he wafta haiwa ai ko e area ko na whai ko te uata na ia na ke kau muko e ai o whai e whakamatala ka ko tui mahalo ke whi tawha akia na whai ke whakamatala ai sea ko ni o e tonga keipo tuku ke he kapau ko me anau ki hanga o te whai ki mai ka kone tu ko he tai ni mi e piveni ko e tu ko ia aia kone tu he tai ni mi tau tatari pea ki he aho wanoa ki hoko atu ko ia ko inga he ku mahino pe ia he kai ki ai he kai pe ke te ke pure anga ia hatila me Pacific o kwai me kautaha taha ko SpaceX o ku hau interneti kautaha me ai konu ai tisi he baba satellite ka ko ilo ia ua kwai pe me kakai mahalo tu maari me muri o kunau loto ke nau tokoni ki tonga ka kai ke fu faha ilo aku ia ke nau tolu fa teknolosia. E tokoni ko ia ko sustainable ia. Ke utata ko teknologia fa te la idea o ko
very expensive here. Bago limited. Pag yan ego capacity kay poro. Ako for technology na ay kasi kasi lang kasi yun way forward. Ako tayo pagkakes maka ko it is a technical So the technical solution can move forward. Io, requirement for area. About what they have malicious intentions. Amanaki ay classifique le osco en la autonomía tongan he motu is the most viable solution moving forward today. Kilolitan sinci. Tamo demonstrate that and mahuinga o satellite he akakai remoteness ko from the of what we Pacific. Good. Conference man na fai na oang ay award kay kautaha ko hindi most advanced innovative solutions sa satellite kay kautaha ko. Ay ko uhinga o pa ko hapehe ko ki kautaha ko to promote eau ko kautaha ko so tu eau ko fa inga ko nga continuous improvement of technology. And Apollo Mai, we happen to engage them in kind of now redundancy solutions of affordable ke ka for one. The more applicable with our content. Good. Okay. Pero lava kapag ufumare abutawia pa lava o sio de leo. O FEB que polo que te hay que polo to va con moto o ni tau que polo pa to moto o mo foi ai que insist que ai Good. Ko hinga po ki biben ko ta mi ka ku o kwai ai fehu henio ku o mai pero ko hinga ko fehu ko fehu ko le mai be ke ka pau ko hamea la vai que whakahoko foi prokalama ke toki ke te mahino ngana whamatala i ko ia o contingency plan. Aia ko whai ke talanoa ko he talanoa internet ima kei polo mo mea. Ke toki hanga o te whamaalangi ai i whakaukau ko ia ke te mahino ngi ke kakai. Oia. Io. Puedo que como yo sabe que cuando sabe que fue la madre de que se han de Thailand que para ni cuando aquí será Sí. más una que provide alternative viewpoint que o faz o todo no Nicaragua a mí el lado es solo el vaca o cajape en el jarabe de todo el ni cau más que nada o el que to mas que vai no bobo vai no bobo Koi. meu mau ina que tala no he mama he aka a sokau kau la mai me dau sokau tala no que mai no que kai ai wai futa de te mafai Koi. Ko ni piveni lava o whahaki update no ki he tunga kua e hopo pe te tatoki talanoa ke he ta proklama hoko. ana u ki follow ai na ta no ke programa ko Koi. ki update mai pe ana ele mai hopo Koi. Mahalo ku o ku sa ia ki ta whiunga ai i ahoni. Ka ta te whiinga pe ka pau e te lava pe o te whahoko ha ta whi proklama taha ki ngā ki
ke clear mai u me katoa ko ia pe tau toki sio ai ke hoko atu pe proklama ko ta fa hoko pong pule lulu au ku elava pe fa hoko hatu fe proklama kai fa la pe me tau tu ko internet hanga ka ni ke talo ta feinga ke connect me he pong yo au ni ke toki fia fi to lava o ata mai ai line telefoni ke fa ai tau tala no ka ke forma pop mai pe ka pau te hame te ke tokanga ki ai ke fra osi mai aki ta proklama ko nga ke ta fra osi ki ai I he fia fini pe ta mawa ai ka ta toksio ka pa te lava ta foi proklama ta pong pa i kai te ta tokisio pe hui ka hau Io, feo ma bea solo ka lere me ko ni. Au maui na pe ko ta be ke fa ta me so ka solo me. O kai ko pe ni ni ko ka to bo ke pura ma. koi Mau na au tu tala no ai. Mai makatu uma me ko sai tu un. Ka yo tu ya ko sai tu ai pura ma o ku wa ko tu e breve to have this ki ho be ta ni to de wa ko tu koi au ke vamos ko e atare vai a me le so ka lu fua kana no no so un fit e po lo que osi ko ai una pe palabra un me agoni ko un agent training issue ni koi ai ko dai min covid ti ba mo di manda ka ko o to meta de to kipe ki o pure ama el sistema igual ai fa una fili bo mira que au solo capaz de que tau falere me va tau a ver la tau kuma do de para la tai que te la de teoría o continuously improve systematically so we are que remove and wastage and resource cada lava o ensua o como ai koi y que me por causa ya que hace a multimedia programa kau kumahuin de cada no io malo apito malo apito piveni pe ko tu ku o mahino apito hange ko whakau ke o mai o ku kai ke whaha loto tau whihia ia o ku more mama o apito mea ka ko loto tau whihia ki he pare mea pe ko pure anga ko ni o ku po ko toa pe ki he ngā ue ko pure anga pe ia ku tau wha mal ko toa pe ai ko pure anga tonga ka koe tala noa I koe ngahi isi hoko kua pau pe ke whaihana tala noa I pia o ke whainga tuunga I te lolotoang I pia mo taki tala noa ke whaalahiang e whakaukau ke tau wakai ki ai. Pia kua malo lahi atu he polokalama koe kulawa ke ta tala noa he aho ni umahino ngahi isi ula. Tata whito ke COVID pia mo ta internet pe. Kata toki whelonga ki he taimi polokalama pe koe hui kahau. Ka malo apito. O whatu ka di koe. Malo biso Koe. Kai ngā koe la vai tau proklama he ahoni pia mo PIVENI PIUKALA ai FATUFONUA fu au. Whamore mori be he ke te mo tolu ko ia ku mo whaafiu tatari ke taime tau proklama mo ilo I be ko taimi COVID-19 ko taimi COVID internet I tonga ko e whenga ko ki ai ku pau ke whahe ki whenga lahi ki ai ke lawa whahoko tau proklama ko ia live. Whamalo atu ka mo tolu mo kau mai peta mo tala noa heni. Ke wha lava ke u follow ho mo tala noa pa mo comment mo ngahi whehu mo o mai to hinga koe tu unga koe o ku whenga ke lava e ta whakatala noa ka piveni I he tem tatau te toki follow pe ngahi whehu I he oska proklama ko ngā ke proklama koe e hoko mai hui kaha u te toki whenga rewa ke u awe ho mo ngahi whehu I ka piveni ke o maha ne whakaukau ke mana tui koe whakaukau e nia me he pure anga koe whakaukau e nia me ha klupu ko e whakaukau pe ia o kuangi ki ai whainga maari e ka piveni I he prokalama ko ia ko ma whahoko mai ko e aluen mahala tau e ua
pe fiha ai proklama FATUFONUA fo'o ai ku mawhakahoko maupe ono wakai e ngahi issue ko tō pe tonga whakawhihaonaki me tuunga koe tau systemi. Ka pau oku ikai lele proklama ka te koe, whamore atu ka te mautolu. Tatot whito ki he 5K sea koe ni o tonga keipolo ko tui koe ngahi proklama lele apito whahoko e he televisione koe pe mo e le tio international whahoko e se tita pe mo ki nau tolo kuna o popo ke le tio ko ia ngahi whakaike ke lahi o ku mauai ki tau tolo kakai e ngahi mea mo oni ai ngahi whamatala lele au pito o ku aunga ia ke taime ku tau tala noa ke ngahi issue I tonga pe ku watu ai me kol whamare more ki he sea ko ia o e tonga keipolo ka pau o ku lave I koe he proklamangi o kai ke uhinga ke offense koe I he whamatala na ke whai ka kono quote pe ai mea koe na whai kai proklama ke ngā ke whahatala noa ki ai o makatu unga pe I he internet keipolo ko ia mo I kai ke ai ha whahinga palani a pure anga ha whahinga mea ke lava o mate peka motu peka keipolo pe ai whahinga mea ke lava kakai o internet I ngahi business ma hafua. Peko ne moi peko ai kei polo e peta fok peta dol ki he fiber optic o ku vave o ku capacity lahi o ku hafua ngahi uhinga le rei ko kei polo tau fok peta dol ki ai ka ko uhinga pe ke tu he taimi whainga ta he koe aho e uaono koe ni ko tau whanonga mai I kai ha internet di o I kai ko ha excuse o koe ki ha excuse ki ai I he tau mo ui whaka international waha o pure anga tonga mga he pure anga I muri ko kakai tonga mo e kakai nga I Nusilani tō lahi apita kakai kuna o whetu utaki mai ko e whia mau ke ave e nau paanga ki wawau mo e ngahi tawhinga ke toko ni kei motu whoki ai whetu utaki a mo ki nau tolu kei ke lawa ia ke ave ke whahatoko ni kei te ki nau tolu I he tūnga ko ia pia ko tuk pehebe mo ngahi whamiri I tonga tapu kaka ki I whama ala ala tu pe ia I he tawhaaki ko ia wai pe mahala ngai whehu ina wakai hifo e proklama ko sina e tala mai he ni pe aku I kai lawa e ke toi proklama mo hakakai ke he kau patoa pe o ku ata pe ia ke proklama mo hakakai ke ka toi whakaunga toi whakaukau ko ni o ko osi kore pe au ia o ke pare mia mo ni ke whakatala noa ka ke fuhoha au ke whakatala noa mo ki nau tolu ko ngā he koe ngā information ne koe me pure anga o ku lea le pe nau press conference na to he aho kotoa pe ko tu o sfia mari e pe whanongo ke ngahi whamatala ko o mai he pare mia pe me kau minister pe koe pe me ngahi whaake ke kulawa whahoko ngahi television e koe ni Nusilani pe ki aseria o ku koe ngahi information kotoa ko ia aunga pe ka tau tolu kotoa pe ko tu koe ki ufu hoha ai ke whai ha. Ka ku whai pe whakawhi ka whai ngā taha pe. Ko point ka aku ia. Tatau e pepe o ke patoa pe aku ke tū pe aku ke kau ka whaha I ka ku ke whie polo kalama. O ku whetu taki mai. Messenger mai pe te ke telefoni mai. No wataha ua noa nima. No ono, no fitu. O ku whainga maari e pe ai Bipon Media ke hau. Ke kau mai ke tau polo kalama mo tau tala noa pe heke ke whainga me e ke ni tau whiko pe te ke hau heni ke whainga uhinga o ku whainga I koe ke haa koe ngā ke asiko via I pia koe o watu pe whainga maari e te tau ke taha kotoa pe o ku ke whie polo kalama heni koe polo kalama koe FATUFONUA koe polo kalama pe na e lere pe ia mei mua e talo kamata ai Bipon Media e ngahi broadcast kon ko mau whai pena e kore ai o kawai a PIVENI mo kakai ke heke hang ko professor toke tasi o laftani ko professor Inoki Huakau mo kakai ke heke hebe o wai na o proklama tu upau whahoko wha wicket pe mi heni ako dui mahalo pe aku ko ngai ako loto ke whamahino atu heni ko mo ngai whehe ui te toke whahoko ia I weke kahau ka ko whamalo lahi atu homo lama mai ke tau proklama o whatka modol, mo mea, tau toki whelong waki, I he whoki mai tau proklama ko ia, I he wike kahau.